Nakamta kitu ki bakwa panok senyang ki beduk belapan bet taka slem jung grupang ki sengau papan penpoi ki senyang syuakar potrik no pra arjar pusau yang jing tip ki bakam banyak pila ban pun kini ki nembar belai harum pra arsan pra kendai way not lie but nyo not san riu sau pra sound riu san ka United Democratic Party UDP mentakasi thoding ka khatlai trik no pra arjar pusau ka penai ki kerteng panengkong ki kertong MDC haki election MDC ka bansawan house name arjar pusan ka UDP kelase hadu arp sangot ki kertong hakan ka thup kerteng panengkong ki bakan thup na GHEDC bat KHEDC yakini ki kertong bak UDP kelase hak jingelang general meeting ka balong mentah office trikam ka party hakaba uba Jimny Mutho general secretary ka party walaupun benai ki kerteng bat bu presiden ke parti wa medba alingdo walaupun kup ki mau flor ke UDP ki kertong hak jingsa kilang ki nongkit kam ki nong kersan ke parti UDP ba ka kerteng aku di kapur ide ba Tito Star Welcome MLA o MDC na Sabra Constituency na Montego Museum District Council dengan kerpan pada pendeng yang bisa kung kata kecil itu ia pi pada jadi sekian kemudian di Nasora Constituency dan kocak mat iba jamborwal MDC nangte nang pariong mau kaprasan ba jamborwal belakang tenglu executive member John Kafasi in the Toronto District Council. The party president was condemned to resign about Jamborwa. Balai, nagwa ang patsikmat, ibang Mitchell Wankar, nagkakatsan laman ang Prem Constituency, ibalong lu mentah MDC, Kakasi atau District Council. Pasal dan kocakmat iba palajit rani MDC na nampo konstituensi ba palajit tu ide nila MDC demokrasi din sa MDC nan kot iba Pius Parliament iba longro MLA dari Kapor MDC na kahapon rio lang rin konstituensi Bahang Rio ang kocakmat imalaski lempai nag-aapwit tuloy wapong Shnong constituency malaski lempai sa mga kocakmat hindi rin kayo MDC na kayo nangyari sa mga kocakmat mga finalists pa rin nag-apply lempai kaya ang constituency mga finalists ayo nakakotsapat ima meninggalkan semua MDC nakakatsaw mo kaya constituency ba winning MDC nakaalpo mutlong Sokempor malumers linggo nagwa ang kotsapat i-despan KL Nolong ibaday kun nanti non-tumay constituency Miri youth leaders kilungi masayaman na mga harapang tuwarap ka ba James man masayaman lu lajulong ten to MDC agakasi yun sa Toronto District Council dengan konsep malu sawai salam nongyang jong seng alam KSU ba Augusta Jirwa nanti na 19 Jaya Constituency Nakabro nila sa iba sama bari kupar sendal nakakapay siya na constituency ba Dr. Don Parboy Ngakon nila
Purwa, the election that North Maldives constituency. There are Kondru, Nagamairan Nongkla constituency. There are Kondru, Syakmat, Ima Rio Sten, Nakakata Baratu Mukro. Rio Sten. Nakakotro kaya po Kimbuli, Nakakata Joai No, Belalong Lu, EX-NDC, Nakipol Belalong No. Nariboy District, Sama Bintay, Nafi Shisha Marwen, Nakasan Umray Constituency. Nafi Shisha Marwen, Nakasan Umray Constituency. Namtama Gakot Syakmat, Iba James Suliam, ex-MDC, Nakalain Mahati Constituency. Iba James Suliam, Mahati Constituency. Kondru of Liverpool, South Muslim Constituency. Kondru of Liverpool, Namtapa, Ibn Sayway, Basrandi Rongin, UDP, Nagamotion Constituency. Kini kilong ki takto kani kelteng dan ni first list kebamangi nagakan ke UDP lanjut yang kini dibayarkan lang hande tu nakaat hundai batau lakadong namta Season Dekar Rollingson Dekar Nag-aapsa Sukna Naran Constituency. Daga Parti di mau kawai ba sesi belajit minggu kelas dulu nama ia ada dia keren ia ada dia kecil ia ada dia tay Jadi baro, banaknya jangan bakal parti baro, ngai di bawah dia, jadi banasong banulunong bangi afterman, yang terusot bangunra yang terkuat berbahaya, jadi yang kesam joki, inokusan joki pada parti tujuh puluh. Sebelum terlawai. Kepada Jibaron Suhaban Bade in Seban di Indonesia nakalian yung state party inaayos kesan berba pada terbaru yang elected member ibadah di MLA MDC dari wilayah ini dari MLA pemilih election tentang in long inoyam bagi inoyam tradition harus beli kanil election MDC